سلام علیکم اکوی کنم درست می سلام تا وامه تو کنتم سرچه کامکتی دخترچه هم گذاشته هم گذاشته خونم گمو بزنم بیبه بزنم کام تو کنتم مردمی ворух мардуми исфара онҳое ки дар ҳамин 3-4 рӯз аз тарафи қирғизо осерб дидагӣ ҳастед. Мы не представляли, чтобы война была. Если они начали бы таджики, они нас и выкуривали бы. از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید. حق فقیر را جدا کنید. الله در مالت برکت میده. Машина скорой помощи, которую сбили, в ней находилось 7 людей, которые все насмерть сгорели. салому алейкум мардон ва хаҳрони гиромӣ, мардуми ворух, мардуми исфара, онҳое ки дар ҳамин 3-4 рӯз аз тарафи қирғизо осерб дидагӣ ҳастед, фикр накунед ки танҳоен. мо бо шумоем. мо мардуми мусалмони тоҷикистон якҷо будем ва якҷо мемонем. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам, хоҳиши бародарона, лайк, комментария ва ба дигарон равон кунем. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, мо якҷо тасмим гирифтем ки барои ҳамин мардум зубор кушоем. яъне дар байни 2 рӯз аст ки дар директи ма зиёда аз 1000 смс аст ки фақат як гап аст: бародар чӣ ба зубор намекушоӣ? ина мо алҳамдулиллаҳ тасмим гирифтем бо ҳамроҳи фонди пешрафт зубор кушоем. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам ки чӣ қадар метавона қудрат ба тавоноӣ мардуме ки бо тиҷорати худ машғул ҳастед, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам закототона, хайротона ба хотири аллоҳ барои ҳамин мардуме ки осеб дидагӣ ҳастанд дар воруху дар исфара кӯмак расонед. ба хотири аллоҳ аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам ки чӣ қадар метавона 100 рубл, 200 рубл, 500 рубл қудрат ба тавоноӣ наметавонӣ дар ҳаққшон дуо кун. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, мардуми қирғиз барои мардуми худуш халқуш хеста кӯмак кардааст. чаро мо накунем? бардоно ва хаҳрони гиромӣ, ин мусибате ки болои сари мардуми воруху мардуми исфара омадааст, бояд ки мо паҳлӯшон бошем. бояд ки дар ин мусибат мо паҳлӯи инҳо бошем. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم. من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونن، در کامنتار مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکو کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. عزیز، این امتحان است، الله امتحان میکنه. و به خاطر در راه الله هیچ وقت بخیلی نکنید. حق فقرا این زکات از فرض الله به جا بیارید. الله در مالشون و در خانهشون و در عمرشون برکت میده. ولی اگر ندادید یک مدتی ماشین قیمت قطعی میگردی، یک مدتی ماشین خانه قیمت ده ویلا ده زندگی میکنی، یک مدتی اما میاره الله بالا یک مشکلی میاره که دیگه میلیون ها را میتی به درد نمیخوره. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, иншаалло ки картҳоро мо мегузорем. картҳои боварӣ аст, картҳои фонд аст иншаалло. ва дар охир мо якта отчёте ки мисол бо пуррагӣ аст месупорем. ҳар як оилада ки кӯмак рафта расид, иншаалло ки мо видео мекунем, ба пешкаши шумо мардум мегузорем иншаалло. бардоно ва хаҳрони гиромӣ, боз як бор дига мегӯм, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам, хоҳиши бародарона, бетараф набошен. чӣ хеле ки диден, чӣ хеле ки гуфтен, мо ина алҳамдулиллаҳ тасмим гирифтем зубора кушоем. яъне ин ҳам ба хоҳиши ҳар як бародар ва хоҳар буд, ба хоҳиши халқ буд, ба хоҳиши мардум буд ки бародар ба хотири аллоҳ бихезен зубор кушоен, кӯмак бирасонен. ина мо зубора кушодем, аз тарафи шумо хоҳиш мекунем кӯмак бираса. ва мардуме ки бо тиҷоратҳои худтон машғулен, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам бетараф набошен, ба хотири аллоҳ кӯмак расонен. аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам. бозам ташаккури зиёд. бовар кунем, ман худам камтарак аҳволам хуб нест. ҳамин баъди оператсия бояд ки ман як чанд рӯз хоб кунам. хуни ҷигар шидагим 2-3 рӯза. бовар кунем, бисёр менависен дар комментариҳо ва дар директ, бисёр гапҳои ганда заден. аллоҳ ҷазои хайртон тия накунен. мо ҳам тасмим мегирем, мо ҳам кӯшиш мекунем ки як ҳадаф мо кӯмак боша. мо ҳам кӯшиш мекунем ки як бародар, як хоҳар аз тарафи мо кӯмак расад. мо ҳам иншаалло ки
کمک خودمون نمیرسونیم. به همین خاطر به خاطر الله از هر کتشم خواهش میکنم بی‌طرف نباشین. داره در حق ایمانیز فراموش نکنین. الله جزای خیرتون تیا. جزاکم الله خیرا. سلام علیکم و رحمت الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما در حیات خود تمنا کنین، آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول مال داده است، او را پولدار کرده است و همون پول مال در اختیار وی داده است. با پول مالی که داره در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره، مسجد میسازه، راه میسازه، کپرک میسازه، فقیر مسکینا را دستگیری میکنه. یعنی هر چیزی که از پول مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت میبری، باقی موندهش نمیدونی کی میخره. دوستای عزیز سلام علیکم. авиакасса проспект Мир чихеле ки шумо дар сомонаҳои Таҷ Муслим тамошо мекунед Instagram YouTube да. Ман ҳамин бародари мо аст Шодиёр. Салом алейкум. Зангҳо чӣ хел аст? муроҷиатҳои мардум бисёр аст, кам аст? мардум аз чӣ шикоят мекунанд? шикоят аз кассаҳое ки бисёртар онлайн мефурӯшанд, баъд онҳо чор мекунанд мардума. яъне ки нархора 4-5 ҳазор ман шикоят аст. 4-5 ҳазор рубл арзон меган, мардум саросима шуда мегиранд. баъд билетҳои аэропорт ба нест датаи ваз намеша вазура надорад. нем қадар коррозӣ бисёр шикоят шуда истояд. шикоят ҳамино ҳастанд. аз дигар авиакассо таърифҳо ҳам ҳастанд ки то шумо арзонтар нисбат дигар ҷо? бале хай худо ро шукр таърифҳо бисёранд, бо боварӣ ҳама даволни, ҳама розӣ, ҳама даволни. худо нигаҳбон дӯстои азиз. ман бояд кассаи проспект Мир